abangani ukuthi balungise inkinga zabo babuyisane egameni lomngani. So nawe makuthi uhleli lapha ekhaya unesifiso sokuba part of the show, kulula kakhulu, ungakwazi ukuthi usibhalele kwi-email yethu umjoloshow@gmail.com. Ngiyiphinde umjoloshow@gmail.com. So kwamanje ngicela nenze lento bafethu siyithanda kakhulu ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-comment ukuze sikwazi usigcine sila sinilethele ishow emva kweshow. Kodwa kwamanje akwesibona ukuthi muphi lo mngane osibhalele ukhala ngani amakade ekhala ngobisi. So bafethu asikhali asiyeni asiyahle sithini isitori sakho Ntombi. Bhuti apha ndinengxaki cha angiqinisekanga noba ndizoyibiza ngengxaki incam na. Khona umnyusisi apha ekuthiwa nguSiphesihle. Shuthi ngenye imini sasiziselela noAbulele. uAbulele ngo-roommate wami ungumntasekhaya sometimes sifunda sonke. So siziselele ngakusasa ke ngosiqondo ba siyabhala ngangomso asifuna ukusela siyothenga idrink neSuperk yabo siqondo basifuna ukukhupha ibhabhalazi sikwazi basifunda incwadi zethu. Sithe xa sisiye shop siyothenga sithi gqi abanyosi sibazihlalele pha eshop. Sithe xa singena basikhwazi andazi babe nifanisa nabani. Ndiqonda okay Abulele comment ba attend Abulele abedikiwe but ndimcenge ke siye pha xa sifika banibulise banibuza impilo then babe sebendibuza banisela ntoni nditsho banisela iblack adikwe kuAbulele azihambele ngoba vele uhlele eziselela isavana yini. Mawusela iblack yini iblack? Awukho serious muzana. No ngifuna ukucaciseleke ukuthi iblack yiphi khona iblack label but black label ibeer. Ibeer endiselayo ke eyo. Okay. uAbulele ahambe ke ngoba ayikho isavana la iselayo ndishiye ke nabasisi babeyi4 uSiphesihle. Okay kuselwe eziblack zokuqala then ke ubathi xa bethenga bathi kuyoselelwa endlini which is indlu kaSiphesihle. Okay sikhwele emotweni nyani ke sihambe siye kwaSiphesihle sifike sisele ke apha qha into endiyiqaphelayo ke ngondihoyo ngilo Siphesihle sikakhulu. Uba ndiyochama uyandikhapha yabo. So nje xa ndichama wandiqoba ngaphansi bathe ndinguye lo muntu amfunayo but ke mna ke azange ndiyithathe serious because intombazana ndiyintombazana. Siqhubeleke sisele apha benibuza uba sitye ntoni khona ibeef khona ipork khona nechicken ndiqonde ndizithandela ipork. So kubo bonke abantu sisela nabapho uhoyene nam yabo. Into yena msebenzi ndiyazithandela ipork eyikhuphe efrijini siyitshise siyayitya xa kuphela utyalwa kwayena nje uconfirma kum baby sithenge ntoni useright ngeblack yabo. Hayi ingabi nangxaki mani loo nto ndivuyela into bendiseza ke qha and ugirl unemali ke. Futhi akanangxaki noba singasela ilanga litshone xa ndithi ukumjonga as long as ndikhona ngale ndlela ndimbona ngayo. Sele sasela wazothi omnye umngane wakhe yemihla uyamazi uSiphesihle indlela anxwasa ngayo ingenza into obukuncwasile. Ndibuza what do you mean unxwasile athi ungumntu ojola namantombazana. Qonda zinto endingazoyanga ezo apha ebomini bami anzange ndazimajina nje nenye intombazana ndizithandela abafana ke mna ke. Hayi sisele simbona ingathi yatipha lungu Siphe. Umngane wakhe ufuna ukuthi uyojola. So athi into emasiyenze masimvalele lapha endlini sihambe uzonika imali ye3 years pha eshop uzonishiya khona enzele babuyele kwaphaya. Okay fine sihambe ke nyani. Xa sifika eshop nyani andibuyisela iblack izame ezintathu ndizihlalele ndisele. Uthe kusenjalo man fika uSiphesihle xa uvukile wavuka ungekho muntu endlini and uyayazi vele indawo azosithola kuyo uba yile besihambe sikuyo sisonke. Afike ke shuthi ufike wandithatha nebhiyezi zami apha yabo sihambe siye endlini. Andisakhumbuli ke kwafike kwenzeka ntoni but mina into endiyikhumbulayo inye ndithe xa ndisothuka ebusuku hayi man xa ndiyochama ndithi ndiyasukuma ndikrekhelwe lithambo lekoko like ibuhlungu ngeyona ndlela ithambo kuphela. Akho ndithi ndilaliwe but lithambo into ethuthumbayo ithambo ilona eli yabo. Ndimtyhile nangubani lo ndele hayi bo nguSiphesihle lo ngabe undenzeni like ndibe nento ethi mhlawumbe unditye ngenunu okanye yabo ndibe ngicinga zonke izinto okanye ithoyi. Hayi ndiqonda uba noba kunjalo ngoba ipipi ndiyiqhelile ayinodeske icrack isethambo ngoba ayikazi ndimvuza athi baby yebani yebo ndibuza undenze ntoni. Hayi ubaby wami abe efuna undihola nje ufuna ukhaglisa akayihoya kwa yonke lento endiyithethayo apha ndithila ndibona uba ndiserious cause ndiyakhala nokhala ndithi ndikrekhelwe lithambo lekoko umfondini apha undenze ntoni.
Usiphesihle abengincenga baby mamela kaloku sivumelene nazo ndibuza sivumelene kanjani ngoba mina andikhumbuli kwanto yabo into endiyikhumbulayo ndikushiyile apha ndabe sendizihambela notshomakho uba kwenzeke ntoni andiyazi abe ndikhonvisa ngazo zonke ke indlela ndibe ndisithi mna ndiye emapoliseni ngoba okokuqala sisono esi kusenze kum futhi ke mna ke ndizizalele nabantwana bami endibathandayo so andikwazi uphinde ndilale nenye intombazana hayi kubhebi andiofarishe 500 bendiqonda uba we inyanga iphelile funeke ndirentile andikazazi imali banzoyithatha phi ndithathe i-500 ndivuke ndiyapha the xa ndibalise loo amakhe bandixele loo amakhe bavele molele nentombazana ndazi wenza isikere okanye yintoni ikhona kodwa le nto ikrekhisayo phaa ikuku xa beyitsho amakhe jolana namantombazana vele usipheke sana u-actor nomali ingathi akho nto ike yenzeke phakathi kwethu xa sidibana endleleni even sizihambela nje ekhampasini akandijongi nonjonga like ingathi akho nto yenzekileyo saphinde sanxila futhi ndeva kuthiwa ndiyabizwa ngosiphesihle ufuna ukusela nam phinde kwenzeka same thing phinde futhi xa sihamba esikolweni ingathi akho nto yenzekileyo okwesithathu ke kulapho ndakhetsha khona ii-feelings sela kancinci mna ndisenza ngathi ndiyasela ndifuna ubona le nto ndiyenziwa ngulo mntwana ngoba ithambo lam ingathi liyalishifta lisithi liya ngokuqhubeka bhuti ukuve xa uxhekelwe lithambo lekuko andazi mna onayazi ke loo nto leyo likrekha kabuhlungu ke ngoba linendawo ubutshotshozela ikuku uyabona njengoba ikuku ihleli kanje ithambe lilisecaleni liba ngathi lishiftile lithe sela kancinci ke this time yeyi izikere ndandizenziwa nguziphehisihle wakhona ke qha ke ngowandikhetshisa kaloku ngoba umane ndimafa nondimafa yabo ndaphetha usuya-enjoya manje ndiyayi-enjoya ke okwesithathu ekuseni ke usiphe wakhona akafuni nondikhapha athi akuzange wenza hayi futhi akafuni ndiphume ngale geyithi le ingasendleleni uyafune ndiphume ngama-backdoor qha ngenxa yoba uyandibribe unemali kugela trust me lapho 500 ulokhu bathola yebo afune ndiphume ngama-backdoor ndiqonde xa ndifike endlini ndixelelwa abulele ingathi mna ndizojula namantombazana andihleke ku-abulele kanjani ukrekhelwa ngamathambo ekuku ndithi hayi ingathi likreke kamnandi ke kule game ngoba so ndibhalela usiphesihle imessage andiblock with immediate effect xa ndimjonge esikolweni zam ukuthetha naye avele ajike nje ikona uba ndithi qingapha uzojika ikona ahamba yele nobe besiya kweyiphi room uzoyithatha ezantsi noba ithatheke ezantsi uba kufuneka eqale ezithoyilethi because uavoidana nam so ke bhuti usiphe ndimbizile apha ndizo-express ii-feelings zam andifuna uxoka ingathi ndinako ukumthanda yanokuthile noba ke mhlawumbi undibhanxe kancinci wethu yabo no ngikuzwa kahle so wena into esuyizelela kakhulu awusenankinga ukuthi ukwenzakalani into osuyifuna wena usufuna ukujola naye usufuna yena uqobo lwakhe okay no yayizi isitori sakho ngicasi nathi emakhaya siyasiza isitori ukuthi manje iqale lento njengamanje sekufuneka umjola uqobo lwakhe ufuna ukujola akafuna ekufihlwa ufuna straight ukujola so njengamanje angeke samosha kakhulu isikhathi senu sizovele sibize yena umnikazi wendaba ukuthi azoyichazela isitori sakhe nanokuthi is she willing ukuthi kujolwe yini na so ngisingawulokhu simosha isikhathi ngokwesamukela usibheke unjani Ntombi? Siyaphila. Sicela ukwamukela kwishow. Ngizocela ukuthi uchazele abantu ukuthi sikhuluma nobani wakabani ukuze nje bazi abantu ukuthi kwenzakalani. Igama lami ngisiphesihle wakwaZulu. Yebo. Okay, welcome Siphe. Uyamazi lo muntu engihleli naye? Yeah, umazi kanjani? Sicacisele nje la just ukukhanyiseleka. She's just a friend. Umngane wakho? Yeah. Okay. So umngane wakho ke lana weSiphe khona udaba afisa ukudlulisa kuwena. Acabanga ukuthi nawe uyalazi kodwa ngizodedela yena ukuthi akubeke kahle khona uzol understand yabona? Okay. Yes. Over to you mom. Siphe. Yeah. Andithi uyayazi into yokubana qho xa sinxile wena uyandweni. Ngiyenza basi uyandihola siyami sendlini yakho. Yeah. Yayazi lonto. Yeah, so mina ke ndicimba afana ba andisayithandi lonto yokubana silalane xa sinxilile. Senze nini? Silalane xa sinxilile. Silalane? Yeah.
Khuluma ngani? Ndithetha ngale nto kaloku wayenza ekuqaleni yakhumbula ndivuka ndisithi ndikrekelwe lithambo lekuku sabe thina soyi-2 senqini. Ukhuluma ngani sisi? Ndithetha uyakhumbula ndihamba no-Apulele eshophu nizihlalele phaa nibe nindibili. Yabo. Yima. Angi-understand. Yabo le nto le. Siphele lalela ntombazane. Uya-understand ukuthi le story akhuluma ngaso useke wathi ungikhanyisela kusona ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani. So mawukuthi lento eyenza kuyena uyiqiniso uyazi na ukuthi icala libomvu kanjani lo lenzeni. Icala lani? Umriphile. Umriphile? Yeah, because ulale naye without her knowing. So that's a rape. Yabo? Krekelwa nalithambo lekuku. Lekuku, you understand? 500 wena. Okay. Asikhulume kahle manje lento. Yeah. Why uze la? Ingoba uyanziba. I mean lento le besingesi sikwazi ukuthi sikhulume mhlambe kanjani endlini noba avoid ungifonele kanjani one block kanje. Okay, ngiyazi ukuthi ngakublock. Yes. Kodwa awukwazi endlini yami? Ndiyothini kaloku ube unziba? Cha, buzofuna ukukhuluma lento ofuna ukukhuluma endlini yami bengingikuvalele. Kanjani unganike attention not unless unxilile. We both know into yokubana once wasoba wena xa uhamba nabangani bakho andithe ekhampasini unjonga nje even if ndizama ukukunika i-attention umbale because vele nje why usithi ke ngoku besinganoyithetha kwenye indawo mna ndisuggest ingumbono omhle into yoba ndize apho ndazi into yokuba uzonika i-attention ngoba ekugqibeleni udlala ngee-feelings zam. Yes, because nayo feelings zakho nayo isiphele mna ndandingalali namankazana ekuqaleni apha until wena wandithatha kwaking wanxixa iblack wasogqiba wandisebhedini yakho awushongo ukuthi uyayicela yini? I mean bengazi ukuthi uyayithanda mina but still wena emve ubunxixa iblack wanqanqa namezingube kwasandikrekelwe ngamathambo ekuku for heaven's sake mina ndandingakaze ndilale kwanentombazana. Ngicela ukubuza wemihle kuka ngaphi mina nawe senza lento le kukayi-4. Okay, kukayi-4. Yes. And oku so bungangeyazi into bengaselanga lesikandi bungayithandi wena lento kanjani zobe nxilile kaloku andithi uthatha advantage wena undisezutyala uzokuhamba uyolala nami. Ekugcineni phela khumbula ukuthi lo muntu masuqeda ukulala naye ubumnika imali wena. Understand? So andisafuni imali yakho ke wena ufuna uthando lwakho. Usefuna wena ngqo manje. Ngoba eyona nto indiphatha kabuhlungu kuba ngathi xa ndikubona uhamba nenkazana yakho phaa kube ngathi wenzelami. Futhi eyona wesiphathe engayi-understand kakuhle yile nto ondibhuka ingathi ubhuka i-strange ingathi awundazi kodwa should wanxila wena. Yazi ukuthi angazi kumele ukuthi ngenze njani ke ngicela ukuthi ungitshele mina ukuthi kumele singenze njani. Sithandane akho kanto kumele uyenze. Andisafuni imali yakho andisafuni intwa yakho ndifuna mina nawe sijole officially. Wemihle. Yes. Uyazi izinto engeke izenzeke le naloku ukuthi ungibizele la angazi ukuthi umuntu wami ngathini mase kuthiwa ubona lento le yenzakala nje manje. Ingcono ke yakho into yokuba mhlawumbe umuntu wakho uzo-understanda betere. What about mina i-boyfriend ebeninayo after ndilale nawe ndayidampa ngoba beningasaziqondi noba ii-feelings zayo ndinazo. Khona umuntu wakucela ukuthi dampe i-boyfriend yakho? Besingazuba ngasho mina ukuthi ngiyakuthanda. Did I ever tell you ukuthi ngiyakuthanda mina? Uyakhumbula That doesn't mean ngiyakuthanda. Ithetha ukuthini? Cha kusesidlalela nje ngaleso sikhathi. Uyayazi bakule new generation sikuyo nje. Udlala nomuntu bese ugcina ulala nawe uphinde udlale ngawe uphinde ulale nawe uphinde udlale ngawe. Into nendithanda kanjani? Ngicacisele because naka understand. Mina ukuthi nami ngilost because lo muntu lo sijwayele ukuyenza lento le akazi ngitshele mhlawumbe ukuthi khona into ebuhlungu ngalokho. Ufuna ungitshela ukuthi wena uyakwazi ukukhumbula yonke into eyenzakalayo. Nxilile uyakhumbula ukuthi mina nawe siyakhona sikwenzayo kodwa awazi ukuthi wena usukujabula yami usubikrekile uyakhumbula okugqibela uyakhumbula okugqibela ndikubuza into yoba kutheni le nto ithambo lami lekuku likrekile bendingakhumbula uba besenzani wena uvele wenze njani uhleke uzogqiba undibuza uba ndidinga malini uzuba uchaza ukuthini imali lezo usukuyisendela uma ukuthi awukho guilty kodwa phikwa lokho it's fine usavuma ukuthi okay right ngadlula kuyo yonke lonto le nizama ukuthi nilungise lena ke manje entshantshayo uthando ke le ngoba uthi udevelop ama feelings uyakuthanda and serious that's why ngilethela ekhaya so wena mawukuthi ukhona inkinga isho manje ukuthi uma ukuthi uneyinkinga because yena usefuna nje nibe yikhombo nibe uthando nje ubukwa eSouth Africa bajabule bonke abantu yazi input yabo umihle ngiyamthanda as a friend hayi okunye so I'm friend zone yeah she's just a friend hayi okunye nje ngisuke ngazi ukuthi sizosidlala into ezophela nje ngaleso sikhathi leyo uyazi ukuthi ngintombi mina
uyakwazi ukuthi mina ngintombi yami ngitshela naye engiyithandayo futhi naye But yena she's willing to be part of. Ngimthandi ngeke ngize ngikwazi ukwenza lonto ngiyaxolisa. Mihle ngiyaxolisa. Ngeke ngize ngikwazi. Sengisho ngiyaxolisa ngalendlela engenze ngayo mhlawumbe ukuthi yabo Umlide on and stuff. Ngikhetshisa ama feelings yabo. Kodwa ngeke ngize. Into oqhela ukuyenza vele. Wenza njalo ebantwini bonke. Futhi wena uneshow ukuthi manje after this ngeke umhalele. Hayi. Awusophinda. Ngiyaxolisa nje futhi ngeke kuzephinde kwenzeke lokho. Uma ukuthi kuyaphinda kuyenzeka kuyokwenzakalani lapho? Lapho ke sengabona ukuthi wenze njani kodwa ayikho into engaphindezeli. Kulisho engakanani ngoba phela lento kudala yenzakala. Phela wena wenze ngathi lento kwave kwaba one night stand kwaphela emva kwalokho. Because kudala ubuyela kuyena, kudala umsendela imali, kudala umdinga lo muntu. Ukuthi nawe ukuthi bengafuni bezoyika. So yabo At first ubengafuni. Manje wena one umthengile iblack. Iblack is your favorite beer, right? Yes. Angithi understand. Iblack. We understand. So kudala umnyuza wena. And then umnyuza ngoba nakho usu happy. Wenzani? Because nama njengoba ngisho ukuthi ngiyaxolisa Uxoliselana. Uxolisela kona Uxolisela into yokubana mina unifake entweni yokubana ndibene feelings zamantombazana uzogqibona nje. Okay manje. Unjani manje? Mhlawumbe bisexual. Awukazi understand. Yeah. Ngithi uyabona nje. Uxolisela lonto uba ufike emihla una indoda nje ufuna mina. I don't have. I told you. Angitshela mina nomuntu onendoda. Kanjani kodwa ukwazi ukulala naye? Umuntu onendoda. Kanjani ngoba ubundazi bavele mina ndingumuntu onabantwana abayi2 futhi no baby daddy. Kanjani ngokungajoli nomuntu onendoda? Ufuna ungitshela nahle indoda yakho nqa. Awu understand lento nditsho. Ufike wena mina ndizine feelings zabafana. Bafike one wena eqaleni I understand izinto zotyala but into engayi-understand into obunibribe ngemali ulokhu uyaqhubeleka ubuya kumoya qho xonxilile yazi ukuthi yini engayi-understand yintoni ufuna imali noba ufuna mina andisafuni imali yakho ndifuna uthando lwakho imali use-right ngemali ufuna nje jola ngeke ngize ngikwazi angeke ngize ngikwazi ngihlonga umuntu wami but imali anihlukani yazi njani mina ngiyasuggesta la ngisuggesta something la mina kunganjani mangabe mhlambe lento niqale ninike ithuba yabo niqale ninike ithuba ubone ukuthi kuyenzeka yini emva kwalokho ungabe uthathe izinyathelo zokuthi utshelele umuntu no ngokwazi alikho ithuba engilidingayo mina mhlambe uyazi njengoba esho nje ukuthi uhleze ngibona lapha eRez ngihamba nomuntu wami uyazi ayikho into engiyidingayo zongihlanganisa naye mhlambe relationship or in so after this there's no turning back awubuyeli again awenzi lutho just you're done mangabe uyafuna ukuba umngane wami 2k singaqhubeka siba abangani kodwa manje akasafuni but kanje ungavuma ukuba nomngane nomuntu okazayo ukuthi nama feelings for yena and futhi ngingaphuza nomnini ngenzeka noma yini ngasikhathi sini because vele ngiyazi ukuthi noba singaphuza ayikho into ezokwenzeka musoqamba manje yabo njengoba yazi ukuthi into engicaka kakhulu okay ngiyaxolisa vele kodwa into engicaka kakhulu lento ukuthi angilethe la ngabe sikhulumile lento endlini uzamile angani kabani kanti ngoba wena uyanda-avoid usendlini yami kanjani ngeke ngize ngikuvalele mina mihle uma ungena endlini hayibo lapho bethu u-innocent kanjani uxoliselani ixolisa kona ukuthi ngikufake lento lena kodwa ngeke ngize well mina ndilidinga uxolo lakho udinga manje uzokwenza njani mfethu ngeke ngikwazi mina ukuthi ngithi okay ngiyavuma ukujola nawe ngibe ngakuthandi uzothanda kanjani umuntu ongakuthandi mina ne-evidence yonke yokuba wena one real beyazi loo nto kusukela ezimalini kusukela kwii-messages ezondisendela zona first day wena undiwinile yakukhumbula kwathatha iveki into yoba ndipholelwe lithambo lekuku abantu beloko bendibuza uba kuwayi ndihamba kanje ndakuvikela kuyo yonke loo nto ndandike ndatsho into yoba ndilalwe ize ndikrekhelwe lithambo lekuku because ngifuna ukucacisela ukuthi I understand i-damage osuyenzile mentally physically ngayo yonke indlela because now ngifuna si-understandane okay yeah zolo ngikubekile ukuthi and uyakhumbula nime pha ekoneni nabangani bakho caba kukhona obuzayo ba inophutheni umihla wahamba kanje azange uncumele ecaleni wena ngoba wawuyazi bakwenze njani and you once said that umuntu wakho wena akakonwabisi that much unedrama nazo zonke zanto now that ngosendikuthathe ndakuzisa apha so in love nomuntu wakho ngoba kaloku into endiyikhumbulayo into yokuba once wanxila into yokuqala oyicingayo nabani na uyacinga umntu wakhe so wena uzomcinga umntu wakho xa sila
Mehle yancane ukuthi uthole omunye umuntu mhlambe ongubani kaloku because umuntu okanilale oyintombazana nguwe. Bakhona abanye abantu amantombazana. Masithi ke bona boni ngale ndlela wena onibona ngayo. Shothi nizohlala ke ngokumnandi ne feelings zamankazana ndibe namntu ezolala naye. No akasho njalo. Andisho njalo. Uthi zamani lento yini? Ngeke ngize ngikwazi ukuyizama. Angeke ngize ngikwazi ukuyizama. Ngeke ngikwazi. Ngiyaxolisa mfethu ngeke ngize ngikwazi. Azowadlala i-feelings zami mfethu. Waze wadlala nge-feelings zami. Ngoba manje ngiyakuzwa mina ngikuzwa kahle futhi nawe unelungelo lokuthi ufuna ama feelings akho engafuni ukuthi akise la ufuna ukuya khona ngiyokwazi ukuya yabo but ke we understand where she's coming from, right? Yeah. Ingakho ngithi ngiyaxolisa. Yona into ongamnika yona leyo for now. So would you mhlambe after this go out on a date, maybe send in order without us nizama ukuyilungisa lento, maybe something like that? Can you do it? You're not willing? Yeah. Wow. Yo, bantu bakithi nizizwele bafezi ukuthi le ayibuyele emjolweni kodwa ingaya ku friend zone, ngangaya futhi ku friend zone so ayiqondakali. But ke okwamanje singasho ukuthi bafezi niqhubeke lapha ni like and comment ni subscribe nenze yonke into nje ezosigcina thina sila sinilethele ishow emva kweshow. Okwamanje ngisavalelisa ngithi ngiyancanywa because le ndaba engiphuma kuyona ayingiphathisisi kahle, sengathi ukusukuma ngilule because hey kuningi. Danko.